lenkosi liyaxaxisa ukuthi njengoba ebengenabazali ebenegama ebizwa ngale kuthiwa nguHadasa libonisa ukuthi lona uyinkedama losithetha ngayo. Njengoba lisithi izwi lenkosi uYesu wethu uyindoda yabafelokazi aphinde abe ngutata wabafelweyo abangenabazali awanye abe ngutata wenkedama. Hallelujah. Lelo David uyayikhila uthuma noba ubanishiya kodwa uYehova wandikhola ngoba khona izandla ezinabamba zithathe zikufundisa indlela ezithile kodwa kuthi kanti ubomi bakho akukholekanga kodwa buchithakele ngoba izandla ezibamba umuntu kufanele zibe nothixo. Ilizwi elithatha emntwini ufuneka ibe lilizwi elithathwa nguThixo emntwini olithethayo makube kukuphetha kukaThixo. Hallelujah. Lithi izwi lenkosi lenzakazi ifike endodeni biseyitshadile. Hallelujah. Bekukhona inkosikazi bisaziwa kule ndawo yaseShushani. Bekunekho umkanikazi ibisaziwa. Hallelujah. Lithi iBhayibheli kwathi bandla benwabile kodwa umyeni wakhe waseRosi waba nomdla wakhumbula unkosikazi wakhe wathi makabizwe ahambe kakuhle phambi kwebandla. Hallelujah. Akhayisa ngamandla kaThixo yayingekho buhle bodwa obudingeka obonakala ebusweni okanye enyameni kodwa kwakudingeka